Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kibor badai kami jong ke Meghalaya State Pollution Control Board haringkat kejinga trelang bat ke office jong Deputy Commissioner ke Ribuai District hanin ke sengi ke lalit ban khang kerdap no yakumba handu tali ki karkhana penmi tedam jabo ki badan haka export promotion industrial park bernihan kite ki handu tali ki karkhana ki bala syak khang kerdap no hanin ke sengi ki kenthop ya ke Shyam Century Ferro Alloys Private Limited ke Khasi Alloys Limited ke Nalari Ferro Alloys Private Limited Pawan Casting Private Limited, FW Ferrotech Private Limited, bat ka SR Bioproduct Private Limited. Kumban syukdaw hangni ka than bernihat kadai ke bala paunam kum kata ka jaka ke badannya kali air ke bajabo tam hakari India baro ka wei mentala arsian kenthi kata hausnam ubaladap bat menta usnam thamai ru kumju bat nakalyang ki pai ba nongshong shnong bunsian ki jukenno bet ki karkhana ki badan hakti ka than baki di ka daw jong ka jingjur kali air jabo. Hanin nakapor miat pat ki he officer ke MSPCB ki lapenlong biang ki jinglet jurip sa syaki karkhana ki badan khatlai mer ringkat ke jingbu ki kor ki bor ban khmi ki jingkhut kal air hendrei hakati ki jingjurip om shamla lap satya ki jingpen mi tedam jong ki karkhana nabala sakhi bakidon ki karkhana ki balapen sange trekam bat ki don pat ki ba aidaw balapen sange namar ke jingsneu bat thut jong ki kor ki bor Habakran syakilat pathai kubor hadian ketika jingjurip khatlai mer uba YF lalu environmental engineer ke MSP CB ulay thu banakalyang katanat hi ke jupenlong yakum kini ke jingjurip nakapor syakapor hakaleng ke jela lakade hakapor minsngi ne minmiet ru knang banlap yakitu ki karkhana ki bayat lat yaki kendon penmi tedam jabo kumbala bu yaki bat pentep ru bala sedang ban penjur yakini ke jingjurip nadu ka arpusau tarik ubnai kalalingkot menta usnam hadian kijing ujor ki babun nakalyang ki pat ba kathan bernihan uba lalu ulayat hu baya kitiki hanyo tali ki karkhana ki bala khang khrdap no lapharu bakin siu ya ka environmental compensation ka badai ka khajna halor ka jingpen mi tedam jabo ka jongki ka balong shabar jong ka an niki kendon bala bu persya yaki bat pentebru banakalyang ke MSPCB kala dan kuna saulak tingka ya ka Shyam Century Ferro Alloys Private Limited bat arlak tingka ya Khasi Alloys Private Limited. Nakliang uba lalu ulapen pauru bawat hapdeng kejing ki babun ki bakum ke MSPCB ke kendo khamtam na kejing duna jong ki nong trei bat kejing don tangkawe ke office trekam nakliang ke jong ki hi kindang ye beteng ban penlong ye kejing jerep nakapor syakapor omtang bernihat Henry syaki we ru ki benta jong ke jela karkum kejing ujor jong ki pat ba. Aman lang industry sila yun eh. Ang buong takas ngin eh. Takadaw ang takas ngin lali ang monitoring sini. Ardias. Ba? Monitor ya kan? Monitor gini kan may monitor ambian. Aduh, gua materi aduh kan monitor you kuno enggak monitor. Ini. Itu kilometer dia. Dan pakai gitu kan. Itu kilometer dia. Kanim day kasi nung komila inspection sa niya. Actually, kanig inspection bangila, kanig inspection ko monitoring ngila sedang na do ka arfosaw tarik ko jong panay benengkong January. Tatado kanig kasngi kanig meet mentaka meet ro ilang inspection biang sa kinig industries na marba nakapor ko sa kapor ngiyo ay complain nagi brew nagi sinong jong kapernihat pagi ang ba porman meet kiniki industries ki penmi ya kani katadam hakapor bangim laban inspection nakataka daw ngilawan kanang nan ne hakapor men metro kani kamday kasi ng coming one portman met kasi siya hakato ka arpo nyo tarik ro ngilawan kanang sa
Sadu siya Shikambari kata dan sa West Khasi Hills ro. Kato porong iya be PT hi office yang State Pollution Control Board kadang kawai office te kita ada ya jingjaring iban man be mga porha daya ro kataro ginang nang ya le iban ya be man na do na bernihat sa do sa West Khasi Hills ro. Te hadin bagi la inspection na do ka Arpusaw tarik jong January ngila yo ban bat ya kini ki industries mo ki ba permit tada mga porman made porman skiro ngila phakang ro benta kas ngila phakang ro industry industries lang bat ka jing trail lang bat ka office jong deputy commissioner di Bohol district ngila phakang gini ki industries ki ba kerteng ka Sham Century Ferro Alloy Private Limited ka Khasi Alloy Limited ka Nalari Ferro Alloy Limited Pawan Casting FW Ferrotech SR Bioproduct Private Limited kini dek improve tali industries bigila khang hado mentakas ngi te den nang tapat ngila pa ro ya ka isi la ne ya ka environmental compensation kamut ka jing siu khajna bakila penmi tedam sebar nak ain sebar na uput sebar na limit joki tingila fine ya Sam Century kumba impose ya ka fine kumba saulak te bat yau Khasi Alloy arlak nengka ini deki action tang ha deki kendiat sngi bingila yo ban le te ha deki stio artio bingila daple gila khang rutri industries ngila impose fine ro ndru lak kene ka bat kinang ong ipi ba ka wen na ka industries ka Sam Century kala one mi sa office jong iro ade na tapa ka panma pi kene ka saulak kanre na ka office jong i ang ba simbala penkanyi ka angim la soban map te kala siwi kene ka fine ba saulak nengka ko monitoring jong ikam dai ka banengkong ang ipi ko mo ang menero bat kawai ro kumdai ka bakado man ka por ngin wan ko bini ka surprise inspection na kawai industries te kadai kam dai ka ngin wan man ka por ka man meet man ski kat badan kita ka komplai kat bagila kat bagi dan ngin lai ka kadai ki inspection man meet PE ro kawai ro bagila kawai dengan kabram jong State Pollution Control Board kadai ban monitor ya kini ka ambient air ka stack monitoring jong ki borok industries pilai i gede kawai ka instrument jong yang ni milabu ba gi monitor ji gini industries kene ka instrument gi bu na kawai ka industries man gi por ba boro hi industries mudan han ya bernihat ha boro hi ka jalar kawai